Дякую Білтелекому за те, що перетворив мою інтернет у тиху. Так, зараз проверим, чи працює що-небудь. Так, працює. Чудовно. Що ж, ну а ми тоді притягуємо. З вами знову я, Михайло Гриза. І це проходження GTA Vice City на 100%. Ось. І у мене скрали знову мотоцикл. Это дрянно. Что я зник. Тому мы потом будем обследовать пешку. Так, тут в кустах поглядеть треба, в кустах ничего нема. Сподіваюся. А вон і мой мотоцикл. Чи доганю я його? Дякую. Так, ну тут была миссия, где мы запугивали присяжного. Что это такое? Радио. Гранаты с дистанційним керуванням. Тобто гранати з ДК. Виглядає бицем був все. Відовочно тут нічого більше нема. Сподіваюся на то. Поехали далее. А далее у нас Paint Spray, 2 дамагу и квартира Мерседес. Почнем с квартиры Мерседес. Это выглядает. Ну, не виглядає на самом. Бо я на відео некий зачинений дом.
Я паспрабую, але гэта не выглядае як унікальны прыжок. Tubs and fine meal and a spot of relaxation. You dig? Відавочна не. Gotta rest up. You go, guys. Carry on partying. Опа, тут стоїть мотоцикл. Заўсёды, спадзяюся, стоїть. Лінксвью. $6000. Угу. Нават гараж есть. Треба было мотоцикл в гараж поставить. А самому на ты сесть. Опа. У Мерседес можно припарковать мотоцикл. Вот вертолет. Это зроблено для миссии Лост-Пик, яку я вже виконав. Бачу буйство, яке я бачив ще з Голосова, з гольф-клубу. Больше Мерседес нічого цікавого, я так розумію. А ні, я знайшов. Так. Нічого цікавого. Пикс. Ёлки, сейчас бы уехал без Пиксу. А зараз. Нема слова шаг, є тільки зараз. І тепер. Опа-на. Я знайшов кривую текстуру. Хто б мог таке уявити, що в этой гульні можуть бути криві текстури? Стоять! Lady killer, you can apologize in the morning. Bingo 105. Would you like to enjoy a Rusty Brown's ring dome? I like to lick lovingly around the outside and then thrust my tongue in the middle. I like to munch it vigorously. Так, ну давай зміним мотоцикл. All over my... На всякий випадок. І музику на мотоциклі зміним так само.
Сподіваюся, що тут більше нічого нема. Так, видовочно тут была миссия, где мы пришли, бегли за кем-то. И максимум на этой крыше будут уникальные прыжки. Место вельми перспективное, как успешно знайти. Так, перш за все. Сюди. Сюди, сюди. Сюди і сюди. Так, я могу сюда заехать на мотоцикле. Вода нале могу. Ох, это схода ничего не решил. А кому ты не заехал? Не могу заехать. Да на что ты повернул? Я заехал. Угу. Зараз богатырнутся. Ладно, не треба. Так, заедем. Так, ну это на вот пробовать не будем, это не выглядает как прыжок. Ось пакет подберем. Вон вертолет есть. Удобно. Так, ну это видовочно не прыжок. І ось це не виглядає як прыжок. А ось це виглядає трохи як прыжок. Очень маловероятно. Буду включалка зачем мне для прыжков? Не. Я не верю, что на этом даху есть какие-нибудь прыжки. Бо виглядає вельми складно. Навошта ти гэты слуп зачапіў? Здорово. Так, это видовочная миссия.
яку ми кажеш виконувати не будемо, бо будемо трохи пізніше. You know, I chose those two myself. I'm sick of people calling up and saying that I don't have a passion for music and that I have a face for radio. What's that about? Well, other stations' Тут listeners are забор, at так? school. We're shoplifting. V-Rock. Дивно, що більше нічого нема. It's more airtime than На I do. жаль. Who cares about a stupid bird? Але ладно, полетаем. Better again when you're throwing household dishes at each other, but she pulls out the knife. Неопознанный летающий Not to be объект. done in the language, you know. Your prescription for unwanted emotions. Emotion. А, бачите, не мотоцикл тут стоит. Это Йогус. Не, это... Это Феникс и... В общем, щось не цікаве нам. Every time I think of you, I always catch my breath. And I'm still standing here, and you're miles away. And I wonder why you're at.
Я вот здесь хотел поглядеть. Так, ёль. А як бы нам его взять и не стратить вертолет потом? Вот он. Надеюсь, я не страшно. Я так разумею, что вот, кроме комиссии, или больше никак не тратить. Только на вертолете. Укрыл. Нет. Живем. А вот сюда наогул ніяк. Тільки на вертолет. Цікаво, отсюда можна було? Ні, нельзя було зробити гэта з тим. $89, осталось 11. This is emotion, breaking hearts and saving lives every hour of every day. You see, I'm your doctor of love, Fernando Martinez. Except I do not go to medical school. Fernando knows many languages, but I mostly know the language of love. Some people call the radio station and say, Fernando, are you bilingual? And I say, I try anything once. I hope you are having a powerful day, filled with love and passion and hot, dirty action, you know? Let's take a break. Don't go away. Please. I'm begging you. Emotion. I'm a VIP, and I want to live around people just like myself. Rich and divorced. Так, тут я еще не летал. I'm Everett Carey. Shady Acres Не is an глядел. incredible, upscale, state-of-the-art, top-notch condominium development. A short drive out of town on some pristine wetlands, away from the noise and uninvited. Так, ну мне здається, що внутрі повинно щось бути, When you buy into that але я поки не веду що. not only do you get a luxurious 5,000 square foot condo with underground parking for your newly acquired sports car, but there's also a jacuzzi for А мой entertainment. мотоцикл Each вкрали. condo is tastefully furnished with a stock bar and an exotic water bed. Ну нічого, у мене ще один є. Shady Acres also has a golf range, firing range, helipad, and exotic petting zoo. When your kids come to visit, you're successful. Start defining your lifestyle. Start defining yourself. Shady Acres. Happiness.
Нічого нема. Пошанцевало тобі, може, що мій мотоцикл цілий і не пошкоджений. Oye, mi brother, qué bárbara está esa canción, pero me estoy cansando de tocarla. Так, зараз хотів домой. En palabras, you are my brothers. It's one big musical family aquí, con Radio Espantoso. Только поглядите, здесь совсем ничего нема. А чому сюда не отрималося запыльник? І тут так само зовсім нічого нема. Окремі безконців кустов. І тут пусто. Добре. Протягиваем далі. Але 11 пакетов мне все одно застається знайти. Монбим. Монбим. А там бронекамізельку дають в інфоксері? Не веду. Можливо дають. Повинні. Але яна зачинена. Йон. Інфоксер где-то йон. Там есть бронекамизелька. Менавіта яно нам і потрібно. У гэтым месцы відавочна здзейснівалі сферы прынашэння ананасу.
І ананасу. І вогнище горять. Факели я маю на увазі. Так, а що мені порадує якусь війну грає? Треба радіо змінити. Don't forget Love Fist are in town right now. Love Fist is in town. Whatever. I flunk school because I'm hardcore. Ель Сванко Касса. Блін, коли б таки під Могильовом продавався за 8 тисяч усього особняк, я б купив. Сказав би, що дайте два таких за 8 тисяч. Двохповерховий. З басейном. І всього за 8 тисяч доларів. Мага? Навіть не мага, а мгоя. И навіть невільготная. How you taking? No, are you? Некто копа забил. Дай холера, блин. І нічого нема. Шкода.
Опачки. Гонки на бандитах. У меня на вот соперники есть. А на вертолете не было. На самолете были соперники. 3, 2, 1. Коу, старт. О, на вот коллизии нема. Нема коллизии. Тобок обмануть их не отримається. Ну і що це було? Він просто не взяв. Треба ближе к центру їхати. Два круги. Максима не треба було зривати. Але я вирішив зірвати. Камень на дороге лежал. А это навод уже не камень, это целый валун. Так, перший круг есть. Другий круг. Поехали. Дрифт. Оп. Оп. Снова дрифт. Дрифт. Токийский. Мои соперники совсем отстали. Ехал камень. Не. Давай не будем проигрывать гонку перед финишем. А куда сник на мотоцикл? Кто мне подскажет, кто расскажет? Куди мотоцикл зник? Вылез под земли. А я уже подумал, что у его проблемы есть. Не той мотоцикл, який мне потребен, да? Так само мотоцикл.
Ладно. Добрый день. Дайте мне, коли ласка. Не ведаю, аскорбинка у вас есть и витамин С? И что-нибудь от головной боли? От головной боли у меня только дробовик. When these guys are done with Он me, по мне с дробовика стрелял. or a cowboy. Ты серьезно? Не, вы бачили это? Skeeling and naming and giving each other the finger, metaphorically speaking. Do you think the government is doing a good job? Absolutely. Those statistics are interesting, but like all statistics, they are also irrelevant. Let me give you a better statistic, Chavez. In 1980, when I was elected, you were, according to the intelligence gathered on you, a man with no mission. You worked as a clown at birthday parties, corporate functions, bar mitzvahs, and go-go bars. You, realizing that you were a hollow man that can only take on the personality of others, decided to become an actor. And despite going up for 17 auditions that year, you only got work as a fluffer in a sex ed video. Your tax returns show that you earn less than $2,000. Suffering from anxiety, you attended group therapy for a year and considered getting a sex change. An idiot liberal felt sorry for you, and now you host your own radio show, write a newspaper column that lines my birdcage. You've got an ex-wife and an attractive girlfriend, although she's married to your best friend, and you're on top of the world. So answer me this. Can you really say the years of living under my administration have been bad for you? We are not... Теперь на военной базе ничего. На военной базе. Базе доступен танк. Чудовно. Alright, we got some more rock lined up for you. But wait, one moment. I think you'd rather listen to me talk for a while first. That's what you get on V-Rock. Rock and roll and me. I'm not sure which I prefer. Here's the crew. Ну что, бомбочкой? У-ху! Ну вот сальто под водой зробив. Нічого собі. Суя. Суя.
Я такий ж самий дом бачу у деловому кварталі. В деловому кварталі, бізнес-кварталі. Як хотите називайте. Ледь не потопился. Наступаю хуткости. Я не набираю хуткости у кого. Thanks, guys. That one rocks. Throwing V-Rock over the Vulture in Vice City. The Vulture is our mascot, which Не треба больше хуткости, чтобы я на уже была. retards, the guys who wear the suits and marketing, think that I can't carry the station on my own. Well, you're wrong. I hope I die before I get old. I'm sure I will, thanks to this life of excess I lead. V-Rock. For people who wear Подобно. name tags to work. What makes a real American? A cowboy hat, enjoying a fine T-bone steak, going to a baseball game, shooting a gun. Maybe it's the freedom to go into a poor country and tell them how to do things. Heh, those are all great qualities. But one thing that makes a true patriot is the ability to choose an American car. When you buy an import, you take a hot meal off a hard-working American's table. There. This poor girl is going to starve to death just because У тебе тут на вот супермаркет. Я возьму чипсов, кетчуп возьму, молоко обов'язково, сок. Який ми сок возьмем? Апельсиновый, яблок, яблочный. Ах, это что такое? Кашки. О, ананасы. Все есть. Это что, морозиво? И все свежее. Так, я беру ось это все. Здачі не треба. Решти не треба. Now I'm robbing you, moron! Now I'm robbing you, moron. Just fucking knows.
Just for the moment. Я бачу прес потолок. Прес столь. Судовная гульня. Не, максимум это было в оригинале. Мне здається, вірогідність гэтага далекого не низька. Ой, стоит, дом, я смотрю, я не веду. А, это глядел. Сдается мне. Так. И туди наверх я заехал, там ничего нема. This is V-Rock, where rock and roll reigns supreme. Or we'll peck your eyes out. This is the 100% official home of Rebellion with me, Амаль долетел. Rebel Rouser, Hellraiser in Chief. That's right. I am the master of darkness. That's why my name's Laszlo. It's Laszlo on V-Rock, the home of all rebellion. We'll be right back. He was a man of peace, living on a quiet farm in North Dakota. Till one day, all hell broke loose. Tim, we need you. I'm a man of peace. I'm done killing. I want to raise a family. That's just it, Tim. They've got your family. No! Jack Howitzer is Tim in Exploder. From the heart of America to the jungles of Cambodia, follow one man's quest for peace. Uchibet, is that you? Tim, I know you come. Just like old days, we kill everybody. Tim, they've got your wife, but I'm not married. You are now to America. He went in to save his country, but found his family and lost a friend. Ho Chi! Tim, don't leave me. Эвакуатор 3 заборонены на YouTube, чи что? Реклама. Чи что было припинено? Не разумею.
Я зауважив. Опошній момент. Зосталося 8. Того острова навіть на мапі нема. Може гэта бути унікальним пуском навряд чи. Але може. Але як тут швидкість набрати, не зрозуміло. Треба буде на вертольоті потім на тилу, щоб злітати. Ні. Вельми дрянно швидкість набирається. Виглядає битцем би ні. Сім. Коли ще 2 хоча б знайду, буде добре. Бронекамізелька. Ну, давай развернем мотоцикл. Это судовная миссия. Судовная. И вся моя бронекамизелька сгорела. Мотоцикл мой где? Listen, that was old rock. This is new rock, man. You gotta step aside. New rock? I don't even use the playlist. You probably have a playlist. I rolled mine into a big fatty and smoked it. Listen, I'm a rock station DJ, okay? Let's get some rock served up. This. Сподіваюся, это опошний.
сколько статистик? Ну, 81. It's the power of a compact. Fuel injected. My Matsu Thunder. On the toll road of life, you have to pay to prove you can. Live the emotion of an individual. The awesome power of nature distilled into one vehicle. Because after you get struck by Help! lightning, I need help. thunder. Oh, what? Feathered hair. Complete the look with a pair of crotch-hugging, slightly too Мне short потрібна Asimov допомога. skin-tight jeans and Vice City's one-stop Куртка shop for медицинская. sets his own style. Complete the look. Ну-ка. Сколько домов куплено? Лепший час, лепший час, лепший час. Лепший что? А, ну 15, естественно.
Наибольшее внимание Sinister 4.9. Protecting your rights. Hey, here's another track. Remember, it's going to be a win it before you can pawn it weekend. We love to give stuff away at this radio station, especially if the record companies gave it to us in exchange to play their songs, rock and roll. Так, справа в том, что я уже был на этой стоянке. Але с задовольнением заеду я вперед. Но может без задовольнения. А сколько я не выконал этих самых? Одна вспышка ярости. Идею не выконал. Ну, чудовно. Одно не знаю, что. Тут рада я не працюю.
Инферно случилось. She always was cheap. How you figure that works? Помповуха. This does not look familiar. То бактерии снизу, один сверху. Є щось цікаве? Нічого цікавого нема. I need the green. Я ось тут не зрозумів, є продавця? Нема, знизу стоїть. А у вас на мотоциклі нельга? You can't run, officer. Stupid piece of yucky trash. Stop pissing on me, man. Ну, это ж ювелирный магазин. Садовно. А я на меня в спину стреляю.
Так, и остался одна крама засталась. Ці будинки. Ёсь. Я в прошлый раз не доробил. Spray paint V-Rock across it. Your mama loved that one. Here's some more non-stop Help Me I'm Unemployed rock. I'm dead sorry, and that's B-Rock. Keep on rocking. Цудовно. Все. Зараз мне треба вертолет. Ідея не знайшов одно буйство. И два уникальных прыжки. И кольки 8 чи 7? 7, сподіваюся. 7 пакетов. 7 это шмат. Буду за это самое мапу глядеть. Цудовно. Maverick.
І нічого тут нема. Вось за гэтым білбордом я знайшов. Сподіваюся, больше тут нічого не буде. Мені здається, десь тут втратил пасхалку, але я не ведаю где. Хіба в этом доме. Не, не бачу. Хіба еще где-нибудь. Десь тут я набрал. Максима в этом доме. You can look, but you can't touch. This ain't my home straight. Не памятаю где. Здається мне, что у той пасхалки был один пакет. А может тут? Не, на крыше нельзя оставлять, бо я не забегу. Взорвется. Ну что тут вельми подобное место. Ну здесь и тут был. Я хотел просто в поток забегать. Да, зараз выглядачи подказали, где она есть. Ну нет.
Ну что повинно быть? Але тут нема. Надеюсь, что я не виден. Если вертолет скрыли. А не вон. This is radio control. We got problems downtown. Backup requested, over. 4754. I got contact. Ах, это шпиталь. This is radio control. Disturbance in progress, over. Вообще-то прыжок я выконал, насколько я памятаю. Можно попробовать, конечно. Не выконал. Максимально тут не было на углу. Спынить стрелянину. A river of freedom, a river of hope, a river which runs. Buy it anywhere. Whistle Star Shop. Не было. Ну все, поехали тогда выполнять миссии пожарных. Бескончим на сегодня. Значит, одно быстро, 7 пакетов, 2 прыжки. Division of blah blah blah. Luxor International.
wake up next to a fat hog in a trailer, you're living the life of V-Rock. Я не бачу других файл департамента. Ну, чудовно починається мій. Здається, мені її не виконаю. Я навіть не ведаю, де здесь звуки есть. Не, пам'ятаю одну. Але ні, вона не там. Little Haiti. Ну, чудовно. Ні. Tommy Vercetti doesn't even own a gun. How could he do that? How could he? Now let him go. Ён зрабіў гэта на вялікай пажарнай машыне. Яму не патрэбен ган, каб зрабіць гэта. Не-не-не, не иди пока мне под колес. Мы уже это проходили. Ничем добрым это не скончится. Бэнк, фаер. Не, бензин. We бензин. Бензин. Фил, тебе тут тачка горит, это ты подпалил? Верогодный он. Снова Фила. Фил, хорош тачкой поджигать. Ну, это мои конкуренты зарабили. 100%. Фил подпалил машину моей компании. Мне треба з Філом розібратися, щоб він більше так не робив. Она едет и горит? Что? Может, вы остановитесь?
We got an emergency situation on Ocean Beach. All services requested. I checked it out. Not a big deal. Just a couple of idiots with a case of bugle cream. I gave them a little beating. Nothing too serious. Get out of my freaking way! You're a waste of space! Долбаный слуп. Кто его тут усталевал? All services attended immediately. Over. I need a SWAT team fast. Guys on the wrong side of the road. Enough is enough. Куда ты поехал? Куда ты бежишь, сходишь? What's the deal with the SWAT guys? How much do those guys make? Then we got the real fast cars. Там нема проезд. Там нема проезд. Там може один раз застряли. This is a notice from the chief. All overtime payments have been canceled. Have a great day. Over. We got an incident at the mall. Backup requested. Backup requested. Діловий який.
Way benzin. Need this. Далеко убежал. Угу. Самый складанный пункт. Буду туда ехать, черт знает куда. Черту на куличке. Так, ладно, три сбежали от меня. О, это ж мои такси были. А чому він туди бігав? Ну все. Отрымливается, этого все на сцене.
Зараз статистика ще 82, 18%, а це 108. Одна ярость, 7 пакетов, 2 прыжки. Пойду глядеть мапу. А на этом я з вами розвітуюся. Дякую всім, хто глядів. До побачення.